San Fernando, tuneng makamis ng papasko, ng kanyaman ni Papasyal Pampanga. Nene po, yung pong kiyakatawang bisita baliyo po. Ne? Dakala po rin magkuswelo, ne? Karetang gagawa na pong content keng social media. Nandun pong kasabi ke, maswelo ko uling ba? Dakalya pala gagawan, uling emo pa mag-vlog, uling magsilbiya naman king kiyakatawang balen. Bakilala ke po kaya kayong ngeni, ikoyang Jace Pineda, metong niya pong kabalen vlogger. Maya pa, Yaldo po, Koyang Jace. Maya pa, back po, sir. Okay. Koyang Jace, kaya pong kiyakatamong programa, didinan nila pong Maya po oras ng kiyakatamong bisita, na i-greet, i-shout out, batian, ding ganang buridang i-shout out, ne? And syempre po asaganan mo, king kaya kayong lugar, ne? Kindal, naasaganan da ka. Otro guayal benda ka CLTV, Koyang Jace. Ot emo kurugo atandanan i-shout out. Sana ala ko po nga kalingkuhan ka rin kaya kayong pabati. Go ahead po, Sir Jace. Maya pa, back po. Shoutout ka rin Kagyat and Pineda families. Both sides ng mga kumpuntatang po. Karin pong kabaryo ko kayong Barangay Kandating, Barangay Council. Maya pa, back po. Shoutout ka rin ka na akong followers. Ang po ka rin kaluguran. Ako na matang-matungan pa. Masyado lang dahil. Wow. Thank you for following me po. Okay ba? Mrs. Pineda, Koyang Jace. I'm single po. Ay! Oy. Karing manalbeta mo, balo yun man lalawot sentingan, ikoyang Jace, king kayong koyang masanting, singgelya pa, ing kaya katamang bisita. And gani, bali po sikat siya po, pong social media ing kaya katamang bisita. Actually, kita pong mig-viral na pong video, bali pong mikat 10 million views niya. Nung tsama mesos niya mo po, itang views areta, 10 million pesos na. At nung pong sakaling boboto lang ang 10 million views areta, may ka 10 million votes na. Siguro, hanggang presidente, sumambot siya yung kaya katamang bisita. Koyang, buri ko nga balo, kapil lang kami gumpisang ginawang content. Mag-start ko po February 2022 pa. 2022? Yes. Nano mong bala mo maging kaya ka? Mag-influensya or atin bang sinabing, ito na ka mag-content, makanyan, or atin bang bala mo ay isipan mo, gawa ko kayang video, atin kayang balbe, naning mag-push kaya ka, kuya? Kanita po pong social media or liban ko ng social media, ketang ali ko pa vlogger. Active na ako po talaga mag-post. Tapos hanggang king realize ko bakit ali ko itry. Pero it took me more than 2 years pa bayo ko po may kapag-decide talaga na ituloy ko na. So, bayo kayo may kapag-decide, bala mata, busy kayo pa karing aliwang bagi, ating ko pa ata ang aliwang pagtuunan pampansin. Nanula mo reta, Sir Jace? Entrepreneur ko po kasi, mag-business ko. Metong ko pong photographer. I do online selling kanita pa, ang yung pandemic. Dakal ko rin po aliwang pagkabisihan na racket. Yan. And bukod kanita, balo ko, magsilbi kayo naman kaya kayong lugar na po. Yes po, newly elected ang yung recent elections po. Yan. Nano pong posisyon po baka tang mga balo da po rin kaya katamong talapadalde. Metong ko pong barangay kagawad king barangay Kandating Arayat. Yan. So, liwed nyo na, gagawa na yung content and magsilbiya pa king karelang barangay. And maralas kang mag-post, aman-man mo, may kasaop ba itong photographer mo? Karetang kaya kang pamangwang content. Siyempre, po kanta kasagli mo yung gagawang content. Worried out, masanting ka video, masanting larain content, masanting ka litrato. May kasaop ba ita kaya ka, kuya? I think sobrang maragulya pong advantage in pagiging photographer ko kaya ka na akong liban ng pamag-vlog. Kasi kahit pa paano, balo ko naman po retang nanong malagong shots, nung no ka rin, ito po, at nanong oras mas okay mag-vlog, makanya po. Okay. And kapilang ka totally na sinabi mong mag-vlog na ako mo. Itambala mo mag-decide kang
api na yung bala mo, gawan mo ini. Kasi deng aliwa, nakilala tamong vloggers, atin lang obrang aliwa, atin lang nagawan na liwa, and nila consistently mahagawang content. Tay ka, Koyang. Kasi po as a businessman, ngayon na pong karakalkalaban king ka, lalo na king social media. So, isip ko po para i-promote ko la rin ka na akong small businesses, iluban ko niya yung pamag-content para lumawak ya po itang ka na akong market. Network, ne? Oo po ito pong ka na akong network. So, kumusta naman? Makantabay milyare. Makasahop naman po, ngayon ating tamong followers na kukunanda ko as their photographer, or sasalila ka retang products, manta po. Okay. Atatandaanan me ba itakihang first ever content na gawa? Sana, dakal malbe, nanuya ita. Ali ko na yung masyadong tandaanan. Pero mag-vlog ko po kasi ito po aside ketang para i-promote para mamaya pong tips about business, small businesses, makanyan. Ko na po tandaanan tang exact video. Okay. And karetang videos mo, ketang 10 million, nanuyay mo itong video nga itang nagawa mo. Itang kaya kami trending kang video na amon ko nandin na mig 10 million views na ano ito. Ito pong first ever viral video ko anyang nagtinda akong gin palamig keng basketball court ng barangay mi. Actually, pekya pusan kayo mo po ita kang Miss Gin Bilog. Magtinda yung gin palamig. Sabi ko, itry kaya. Pero bagay po ito, medyo milalako na akong pag-asa kung pa mag-content eh. Then, tinry kayo po and surprisingly, megi yung viral. Okay. And in-expect mo ita na may ganyang viral. Itang kihanggewang content na ita. Kasi siyempre, during that time, wapi naman isang mag-basketball. Kaya ice water. Ice water, soft drinks, kihanggewa, aliwaya. Opo, minasa ko po na talagang inisip ko kailangan mag-viral yan. In-important kayo po kasi talaga. And ginastusan din. Okay, ali, kasi sabi mo ka rin ketang video mo, ketang big trending mong video nung namimiyak kang palamig. Sabi mo ka rin, mamisali ka pin talaga. Palabas lang po na kunwari mamayad la, pero tinggap ko naman din po ketang first video ko ngayon. Wow, medyo maragulyaring so, kahit pa paano maragulyaring kaso. Pero siyempre sabihin nyo, we are pushing for ketang gagawa na kaya mo po ita. Content siya mo po itang gawa ng Sir Jace. Entertainment value, ang po bang wala mo pampasaya king karelang lugar kanita. Pero anyang magumpisa ka before ka miras ketang 10 million views ita. Totoo bang masakit manikwang views and followers, Sir Jace? Opo, pag nanuyaman loban tamo king bengeni, pag first time mo talaga na pong kasakit, lalo na kening vlogging, na pong kasakit. Kasi emo naman na-uplis ding tao po, emo naman nga na-uplis. So, kailangan patunayan mo yung sarili mo karela para i-follow ka, kailangan pasayahan mo la, hindi mo lang something na content na para mag-crave la palalo kaya ka, albenta ka, makanta po. Okay. Challenging po talaga. And nakaman mo, wala mo, may pang itang may nakakalub. Anyang ka pa makakwang dakala followers, dakala views. Usually kasi alang manal be. Nakakuha tataglos, Koyang. Yes po, miras ketang point na siguro 6 months na akong mag-vlog bayo itang first viral ko. Sabi ko, may lalako na akong pag-asa hanggang alina ako mag-upload daily. Pero may inspire ko po kasi kareng aliwa. Sabi ko nung agyuda, bakit ali ko subukan? Kung tayo po kasi pagtsaga ni Metong Abage, tayo mo abalo nung mag-succeed tamo. Okay. While doing this, inisip mo bang balang mikatema la ring gawan mo? Usually, ding aliwa kasi retang ating gagawang prank, detang daily life, Ikaw, mo ba isip na maging thematic la rin kay hanggawan? Ala ko po kasing exact subject or itang nang house kene. Kung ko po makapokus king Metong kasi as a businessman tapos
public servant, ating ko pang miyayaliwang gagawan. Buri ko, related lang ang po kareta para ating yaring storying ka na akong content. Okay, yan. Buri, bayo tao mag-commercial ining pakibatan mo yung kutang point eh. Siyempre, as a barangay kagawad, member of the barangay council, ating kayo pang committee scan, king council. Kaya maging distraction o makaapekto itang pamagawa mong vlog, kayang obra as a public servant, kayong barangay. Aliya po kasi, based on my experience, may kasaw pa po yung kana akong pamag-vlog, kana akong pamagkagawad. Kasi manikuha ko pong sponsors kapag ating kong events or activities. Tsaka time management naman po. Siyempre, ating tamo pong priority, itang pamag-obra. Ayan, siyempre, muna pa mo ipamagserbisyo. Yes po. Una mo parang others. Bayo ika enda banggit napin na Koyang Jace na manikwaya minsan sponsors na bahat ng apanyawp na kayang kabarangay. Dakal kaya po pisabyan Koyang Jace, kaya eko po mama ko, uling magbalik po kaya kayong programang Nanu Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanya